Novo selo kod Bijeljine ima status nacionalnog spomenika u BiH, a Evangelistička crkva Oronula, koja se nalazi u njemu, također je pod zaštitom države. Ovo selo njemačkih kolonista nastalo je za vrijeme austro-ugarske vlasti i važilo je za uzor u ekonomskom i društvenom razvoju. Novo selo, svojevremeno napredna kolonija dunavskih Njemaca, bilo je sinonim za razvoj poljoprivrede, industrije i zanatstva krajem 19. vijeka. Doseljavanje nekog familije u Bijeljinu 1885. pa su oni malo kao bili u iziđanju terena, da bi naredne godine 1886. jedna veća grupa došla iz Novi Pasao, odnosno Nove Pazove današnje iz Vojvodine. To su takozvane podunavske Švabe iz Baden-Württemberga porijeklom, da bi kasnije dolazili iz Kačareva, to je današnje selo pored Pančeva. Znači, većinom su bili protestanti i znači od 1886. selo je počelo da se naseljava. Zemlju su dobili tako što su u to vrijeme begovi koji su držali tu zemlju to prodavali po vrlo niskim cijenama, selili se u Tursku jer njima nije odgovarala naravno hrišćanska carevina koja je došla, Austro-Ugarska, tako da su Njemci bukvalno za veoma male pare tu zemlju dobili. Tokom perioda u kojem se ovo jedinstveno švapsko selo ekonomski i kulturno razvijalo, uporedo je mijenjan i sam naziv ovog mjesta. Prvo se zvalo Franz Josef Feld, odnosno polje Franje Josipa, tadašnjeg austro-ugarskog cara, pa za vrijeme Jugoslavije zvalo se Petrovo polje od 1919. a od 1941. zvalo Schönborn, po imenu njemačkog podobranca koji je prvi desantov se iskrcao, odnosno sletio u Novo selo. Istorija procvata Novog sela trajala je nešto manje od 7 decenija. Sve što se gradilo i sticalo za jedan dan je nestalo pred ratnim vihorom, sa kojim su došla strašna stradanja i zla vremena. 28. oktobra 1942. selo je iseljeno i ti Njemci koji su tu živjeli nikad se nisu vratili. Na vrhuncu postojanja, znači negdje se procjenjuje da je bilo preko 2000 stanovnika 1941. Zadnji popis u vrijeme Kraljevine Jugoslavije bio je 31. i tada je imalo nešto malo ispod 1500 stanovnika. Koliko su bili napredni govori i podatak da su imali osim crkve i škole, orkestar i pjevačko društvo, a upravo zahvaljujući Njemcima iz Novog sela, Bijeljina je dobila prvi bioskop. Riječ je o mašin bravaru Heinrichu Breitwieseru. U selu je bilo, da kažemo, fudbalski klub Špil šule, odnosno dječje obdanište, što tada u Bijeljini, recimo u gradu koji je bio 10 puta veći, nije moglo ni da se zamisli. Bilo je fudbalski klub Eintracht, bilo je amatersko pozorište, bila je telefonska govornica od 1925. u selu. Selo je imalo opštinu od 1907. Imalo je preko 50 zanatlija, znači na 1500 stanovnika, znači svaki 30. novoselac je bio zanatlija. Imali su onu čuvenu Devald industriju opeke, imali su još neku industriju, to su radili Karl Leitenberger i još jedan industrijalac. Nešto su imali u Bijeljini, nešto u Novom selu, tako da je to po svim kriterijima bilo izuzetno napredno selo vrijednih domaćina. Njihovom deportacijom u Poljsku tokom Drugog svjetskog rata selo je opustošeno. Od nekadašnjih 300 ostalo je svega 30 kuća. Imanja su nestajala u reformama i nacionalizaciji, a preostale rijetke porodice u Bijeljini polako su asimilovane. Preostale kuće dobile su nove korisnike, a simbol ove tužne istorije i do danas je Oronula Evangelistička crkva. 1913. napravljena, tada je sveštenik bio izvjesni Gustav Juranji, znači novogotski stil ili novogotički stil kako hoćete, znači sve njemačke crkve su u principu gotske, samo što je tu mala varijanta u stilovima. 1924. dobila je 3 velika zvona, imalo je jednu jaka oluja je pogodila selo, interesantno za Vidovdan 1927. godine, 28. juna, i tada je oštećen krov, ali je tada bio izvesni Max Fall je bio sveštenik, tako da je on to brzo sredio, tako da je ona funkcionisala sve do 1946. kada je dio zvonika urušen, od 1946. pretvorena bila je magazin, znači, a od 6. novembra 2014. je spomenik po zaštitom državi i to na A listi. Osim ove katedrale impresivnih razmjera, i Novo selo dobilo je status nacionalnog spomenika kao rijetka dragocjenost na prostoru Bosne i Hercegovine. Sjećanje na Švabe polako blijedi, čuva se jedino kroz fotodokumentaciju u muzeju Semberije, a nakon Drugog svjetskog rata njihovo selo bilo je i ostalo sinonim za rad poljoprivrednog dobra Semberija.